Ikazwi mwese mu bivugo hanze y'u Rwanda. Ambasade Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye abanyamerika bari mu mujyi wa Goma kuva mu bwango bitewe n'umutekano waho utizewe bakimukira ahandi hantu hatekanye. Ibyo bitangaje kuri uyu wa gatanu, aho iyi ambasade ivuga ko bitewe n'imirwano y'ihuriro ry'ingabo za Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 iri kubera mu nkengero z'umujyi wa Sake, hari ibyago by'uko umutekano w'Igoma wazamba. Yasobanuye kandi ko yakiriye amakuru y'ihagarikwa rya internet Igoma ndetse n'ubwiyongere bw'ahantu hagenzurirwa umutekano muri uyu mujyi na hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Abanyamerika bari mu bice bitandukanye by'intara y'Kivu y'Amajyaruguru muri rusange bakaba banasabwe kugenzura niba ibyangombwa byabo by'inzira bigifite agaciro kugira ngo batagorwa no kuhava. Iyi ambasade yaburiye abanyamerika ko nta buryo bwateganyijwe bwo kubavana muri iyi ntara kuko abahagarariye guverinoma ya Amerika nabo babujijwe kuyigeramo, aho basabwe kubahiriza amabwiriza bahawe ibibazo bitarazamba kurushaho. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza nayo kuri uyu wa kane yasabye Abongereza kuva Igoma kuko umutekano wabo bitewe n'iyi mirwano yiriwe mu mujyi wa Sake kuva mu gitondo cyo kuri uwo munsi. Perezida wa Angora usanzwe n'umuhuza mu biganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joe Lorenzo, yashimangiye ko intambara hatari yo yakemura ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Kongo. N'ubutumwa yatanze kuri wa gatanu havuga ko imirwano imaze iminsi ibera mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane mu mujyi wa Sake no mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo hatari izakemura ibibazo. Uyu mukuru w'igihugu yasabye impande zihanganiye muri iyi mirwano kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kurinda abasivili bakanabungabunga abasirikare b'urwego ruhuriweho ruvuguruye rushinzwe kugenzura ibahirizwa harya gahenge. Mu Ukuboza kwa 2024 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahagaritse ibiganiro bya Rwanda nyuma yaho binaniwe kumvikana ku cyifuzo cya M23 cyo kuganira na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bishakire hamwe amahoro arambye. U Rwanda rwasabaga Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugirana ibiganiro bitaziguye na M23, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yarabyanze, igaragaza ko amahitamo yayo ari ugukomeza intambara kuri uyu mutwe ugenzura ibice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Perezida Lorenzo yavuze ko igisubizo cy'igisirikare kidashobora gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, maze asaba impande zirebwa n'ibiganiro bya Rwanda kongera kuganira. Kuva tariki 23 Mutarama uyu mwaka, abarwanyi ba M23 bagenzura umujyi wa Sake n'umujyi uri mu ntera y'ibirometero birenga gato 20 ujya Goma. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo bwagaragaje ko kuganira n'aba M23 waba ari umurongo utukura badashobora kurenga. Umukuru wa polisi yo muri Mozambique Bernardino Rafael yirukanye ku mirimo ye nyuma yo gushinjwa gushimuta no guhohotera abaturage bari mu myigaragambyo yabaye imbere y'amatora yo mu Kwakira kwa 2024 ndetse na nyuma yayo. Inkuru yo kwirukanwa kwa Bernardino Rafael yatangajwe kuri uyu wa kane bikozwe na perezida wa Mozambique Daniel Chapo watangiye kuyobora icyo gihugu mu cyumweru gishize. Izi nizo mpinduka zikomeye Chapo akoze kuva yajya ku butegetsi nk'uburyo bwo gushaka uko yagarura icyizere mu baturage bamaze iminsi bararakariye guverinoma. Abaturage bagaragaje ko batishimiye ibyavuye mu matora yatumye ishyaka rya Frente de Liberação de Mozambique Frelimo rikomeza kuyobora iki gihugu, aho kuva mu myaka 50 ishize Mozambique yakwigobotora inguge y'abanyaportugal bayikoroneje, aribwo iki gihugu gihuye n'ibibazo bikomeye nyuma y'amatora mu bya politike. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye guhambiriza abimukira bahaba mu buryo butemewe n'amategeko mu mugambi wa Perezida Donald Trump wo kubaca muri iki gihugu burundu. Umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Perezidansi ya Amerika Carolina Leavitt abinyujije ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter yatangaje ko indege zicyura abimukira bari muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko zatangiye kubatwara. Amafoto y'abimukira b'imfungwa yashyizwe hanze abagaragaza bagiye kurizwa indege z'igisirikare cya Amerika, aho BBC ivuga ko hatatangajwe amazina
yaba bari gusubizwa mu bihugu byabo. Perezida Trump akimara arahirira kuyobora Amerika yasinye iteka rihagarika gahunda yo kwakira abasaba ubuhungiro muri iki gihugu, avuga ko igihugu kitagifite ubushobozi bwo kwakira abimukira ndetse n'impunzi berekeza nyine muri iki gihugu. Umucamanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ibikubiye mu iteka rya Perezida Donald Trump byo kutemerera ubwenegihugu bw'inkomoko umwana uvukiye ku butaka bwa Amerika bibaye bihagaritswe by'agateganyo. Icyemezo cy'urukiko gihagarika iteka rya Trump mu gihe cy'iminsi 14 nyuma y'urubanza, hakazafatwa ikindi gishobora kurihagarika by'igihe kirekire cyangwa se rigakomeza gukurikizwa. Kuva mu 1868 itegeko nshinga rya Amerika riteganya ko umwana wese uvukiye ku butaka bw'iki gihugu ahita agira ubwenegihugu bw'inkomoko. Gusa muri gahunda yo guca intege abimukira biyongereye cyane muri iki gihugu, Trump akijya ku butegetsi yasinye amateka menshi arimo n'irihindura uburyo abana bahabwa mu bwenegihugu. Iri riteganya ko abana bazavuka kuva tariki 19 Gashyantare 2025 ku babyeyi bari muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko batazaba abanyamerika b'inkomoko. Leta 22 n'indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganiye kuri iki cyifuzo cya Trump, ndetse 5 muri zo zitanga ibirego zigaragaza ko ibi binyuranyije n'itegeko nshinga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu biha abana bahavukiye ubwenegihugu nubwo ababyeyi babo baba batabufite.